Thank you, Holy Spirit. Siyabonga mnikazi wempilo. Siyabonga dwala lethu. Siyabonga mnikazi wempilo. Oh God, we give you the praise. We give you the glory. Lord, we give you all the glory. We give you all the praise, Lord, for you deserve it. Lord, you deserve more than what we can give you. Oh, hallelujah. 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 I surrender all to you with everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. I surrender all. I surrender all to you with everything I give to you, withholding nothing. Come on, worship him. With everything I give to you. Withholding nothing. I surrender all. Hallelujah, hallelujah. With everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. Father, we give you everything that we have. We give you everything that we are. For you are our God. Ngaphandle wakho akho siyiyo. Iyalahleka impilo yethu kwezethu izandla. Kodwa uNkulunkulu wethu sibulela inceba yakho. Nanamhlanje ebusuku basikule ndawo. We have come to worship you, to exalt your name. Sizokunika izincomo nendumiso ekufaneleyo. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Sithi ke Nkosi sizubiseka nasebusuku. Ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Ibandla lithi amen. Ake sijonge incwadi yeNumeri bangcwele sizogoduka. Ngibulisile kubefundisi. Ngibulise kodwa bonke
Bulisile omama bonke, abantu abatsha nabantwana ngegama lenkosi Yesu. Bengibulise mvuselelwe ngegama lenkosi Yesu. Siyambulela uThixo bangcwele osiphe amandla ukuba sibe lapha namhlanje eneneni kwinceba yakhe. Baninzi abangavukanga beleli bephilile kodwa bayifumana inywebo yokuvuka namhlanje. But here we are. Ukuza endlini kaThixo akuyonto elula. Kuyaliwa kawuzapha. Amen. Uzuqomba kuyaliwa ukuze endlini kaThixo kuba khona ezikhuphayo sofikile. Hey! Because the devil knows. Amen. Amen. Ubaba sithetha ngoHana sathi uPenina wayengamchonube xa esiya kwezinye indawo. Wayefuna xa kuthiwa kuyiwa eShilo. Because bebiyazi ukuthi impendulo zikaHana ziseShilo. So ebemenza athi siya ahuqe abe disconnected. Mayibonge Nkosi. Siyabulela bani yesile ngoba ngokuba lapha namhlanje weyisile. You have overcome just for you to be here. Ake sibone incwadi eNumbers chapter number 22 sofunda from verse number 1 to verse 6 and uyotsiba uyofunda uphela verse 6 bese utsiba ujoku verse 9. Verse 1. Kega lokhu amasirayeli anduluka aza ayakumisa kumathafa aseMowabi kwimpuma yeJordani. Awufunde esiXhoseni sisami esisinomlomo obomvu esinzulu. Chapter 22 from verse 1. Banduluka onyana bakaSirayeli bayakumisa ezinkantosini zakwaMowabi phesheya kweJordani malunga neYeriko. Wakubana uBalaki unyana kaTsipore konke abakwenzile uSirayeli kuma-Amori. uMowabi wanxunguphala kakhulu ngabantu. Yes. Ngokuba babebaninzi wakhuquka uMowabi ngonyana bakaSirayeli. Wathi uMowabi kumadoda amakhulu akwaMidiyani, ngoku esisikhungu siyakukukhotha konke okungenxa zonke kuthi. Yes. Njengoko inkomo ilukhothayo uhlaza lwasendle. Ka uBalaki unyana kaTsipore ubengukumkani wamaMowabi ngelo xesha. Wathuma abathunywa kuBhileham unyana kaBhehore. Yes. uBhehore esemlanjeni welizwe lonyana babantu bakowabo ukuba bambize bathi uyabona kuphume abantu eyiphutha. Khona abantu abaphume eyiphutha. Yes. Nabo bebugungela. Info. Oh. Yesefonini njalo ufonelwa eNyamalala. Nabo bekubungela ubuso belizwe
malungana nam khawuze ke undiqalekisele aba bantu ngokuba banamandla kunam. Awuphinde lo verse siswami. Verse 6. Uyabona Okay. Nabo babugubungela ubuso belizwe bahleli malungana nam khawuze ke undiqalekisele aba bantu ngokuba banamandla kunam. izondiqalekisela aba bantu, for they are more powerful than I. Mhlawumbi ndingaba nakho ukubabulala. Xa ubaqalekisile mhlawumbe ndizakwazi ubabulala, Ndibagxothe kweli lizwe ngokuba ndiyazi ukuba amsikelelayo usikelelwe, Yes. amqalekisayo uqalekisiwe. Verse 9. Wafika uThixo kuBhalamu wathi, Wafika uThixo. Ake sitsho sonke sithi wafika uThixo. Ake siphinde sithi wafika uThixo. Cela usithandazele mama. Bawethu enqele, bawethu namandla onke. Yise wenkosi enguYesu Kristu. Thixo wethu namandla. Sesifikile. Sithe nqwadalala. Silinde ukuthetha kwakho. Oh, Ngoba Thixo hallelujah. wethu ukuchaphaza kwakho kunje ngemvula. Izwi lakho linamandla. Labe Nkosi kuze silapha nje sonele. Oh, yes. Isimithe okwezidingo zethu. Thank you, Thixo wethu Jesus. namandla. Siyakwethemba. Sethembe wena wedwa. Sinayo indawo yokuya. Siphele lapha. Egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Nkosi kakhulu mama, siyabulela. Sifunda iBhayibheli liqala abangcwele ngokusixelela ukuthi abantwana bakaIsrayeli bathe xa bephumayo eYiphutha, izwi lenkosi njengoba behambe indawo ezininzi behamba noNkulunkulu wabo, kukhona izinto ezamandla ezenzekileyo apha eluhambeni lwabo. Kodwa sebechazwa njengabantu nje ekuthiwa banamandla, eziba uBalaam esitsho esithi aba bantu banamandla kunami. uBalaam lithi iBhayibhile uboyifunda pha kuverse 1 ukwehla ithi babemise bona ezinkantosini, ithi isiXhosa. Inkantosi ke indawana nje engenhlanga. Babehleli apho kuloo ndawo eyinkantosi, bekhempe khona bemise intente zabo, and abalwanga namntu. Njengoba behleli phaya nje bazihlalele ezinkantosini. But lithi iBhayibhile lami ngoba bethe nqwadalala kwezankantose bethe saphaya, lithi izwi lenkosi wabuza uBalaam engukumkani wamaMowabi ukuthi, who are these people? Bamxelela, lithi iBhayibhile isiXhosa sesithi ke wathi akubona, but ezinye versions ze-English zithi when he heard. In other words, when he was informed. uBalaam woyikiswe information. Ake sitsho sonke sithi information. Lento imenza uBalaam angakwazi ukonwaba is the information efikile ezindlebeni zakhe about these people. Ithi iBhayibhile lami bathe bamxelela ukuthi who are these people? Ebengekho ababantu behambe noThixo wabo endleleni, but i-information ayifumeneyo yamenza uBalaam wayiqonda ukuba olu hlobo ubakhe ndabayeka bazonqumlapha. Ngoba kanti ndisengxakini ngoba luhlobo olu ngokwe-information endinayo apho banyathele khona, they possess the land. Amen. Hallelujah. Oh, Moya Ngcwele sincede ebusuku.
sincede uNkulunkulu wami othandekayo, sincede Nkosi yamakhosi. Now ngabantu abathi ba umhlaba bawunyathele bathemba intini. So ubakhe ndabayeka ababantu, it's a good thing for me ukuthi bakhempile just ngaphesa kweJordan abakafiki kule ndawo yami. Let me do something before bazonyathela apha. Amen. Makengiye kwindoda lapha ezantsi emlanjeni, ehlala emlanjeni, iqhelekazi elaziwayo ngegama linguBeleham, ubakhe ndabayela kuye, ubakhe yena wabaqalekisa bazaba powerless. Amen. Yeah. Ngoba ubakhe beza bawela bezapha kum bazonyathela nomhlaba wami be under i-test kaBeleham sizakwazi ubeyisa. Amen. Mayibonge ivangeli. Hallelujah. Now iBhayibheli liveza ke ukuthi le information eyafika ezindlebeni zikaBalaam yamenza uBalaam angakwazi ukuzinza. Uhlutshwa i-information, uhlutshwa intayivile ngaba bantu. Jesus. And the other bantu sebesoyikisa uBalaam nje baphume iphutha ababantu bezislaves. Yes, Lord. Let me take you back there. Jesus. Baphuma bengamakhoboka. Yeah. Hallelujah. Bekade behlala phansi kwesandla sikaFaro. Amen. For 400 years they were doing izinto zamandla for uFaro. uFaro uzamile Hallelujah. ukubacinezela ngose avala abantu abangomama ukuthi xa bekhulelwe abamama once babonwe ukuba bazala abantwana abangamakhwenkwe abulawe lamakhwenkwe ngoba abantu baba oluhlanga lunamandla. Hallelujah. Amen. Yeah. And the Pharaoh was threatened that the more numbers increase, oluhlanga sayibona Egypt yonke seyiphethwe ngabantu. So let us kill the firstborn, let us kill the male child and leave abangamantombazana. Jesus. Yeah. And the Bible, the glory of a young man is their strength. That's why Pharaoh was threatened with a male child, because he know ukuthi uzuko lomfana ngamandla. Hallelujah. Against power again. Now wathi ke waqesha abamama wakhupha imali, kwakhutshwa imali kukhutshwa lo mama baseJiputha xa bezalisa abazalisikazi bathi make sure uba once bambone ukuba ungumntana oyinkwenkwe bamqhumfuza inhloko. Baqhuba baye kunina bathi ixola kalunganga umntanakho. Now lithi iBhayibheli abazali niyalazi ke bani baze bayoreporta bathi kumkani ungasibulali lento ubuthe masiyenze ifailile, because ababantu bangamahebherekazi ngabantu abanamandla. Xa bebeleka badinga imzalisikazi. Yo moyeni. Ngabantu bamandla aba babeleka into ephilileyo noba sitho. Sizinto esingadependanga ukuthi luhlaba labantu ongenoluthelizela olo. As a result, the Bible says the more uFaro samubacinezela kwakukhona abandayo. Jesus. Amen. Hallelujah. And the Bible says xa bephuma eJiputha ke noma asizokutsala kakhulu ibali ngabo, kodwa xa bephuma uThixo enze isimangaliso ngabo, enze phambi kwabo uNkulunkulu edemonstrate amandla akhe. Wathi uFaro hayi ndiyavuma ngoba kude kwafana ifirstborn yakhe, wanikezela uFaro wathi hayi. Bathe xa behambile kwafika kwindawo apho kunolwandle khona, and uFaro weva ukuthi bahambe ngalandlela yolwandle. Ngoba uNkulunkulu uvamile siswami ukuhambisa ngalendlela ingathi intshaba zakho zikubona uexposed. Ndithi kuwe uThixo uvamile ukuhambisa kulandlela
ezawuthi xa ufike phambili le enenzingo uNkulunkulu akakuhambisi ngalilula ufuna ukuhambisa kulandlela ezathi intshaba zakho yekhe simfumene uzosibona usisichengene uNkulunkulu uvamile umhambisa umuntu kulandlela ebonakala ngathi yam expose ezithabeni when uFarisive ukuthi bahambe ngalandlela izawufika elwandle bengena boat bengamathoboka abanamthombe ukuwela abana tools to cross the ocean what to follow this is my chance Jesus. Hallelujah. Thixo clever Thixo badlile uzomandla kuthi iBhayibheli lamwathi befika nabo bathi balibona ulwandle lithi iBhayibheli bakhe baphumla babethwa zisi breeze bathe besaphumle when they heard the noise of the horses ngoba lithi iBhayibheli uFaro wakhupha amajoni awona the best soldiers with the best weapons. Hallelujah. Ake uyisho le ndawo kunye nami khawuthi best soldiers with the best weapons, not just any ordinary weapons but the best weapons of Egypt. Esintesenziwa ngensimbi hayi amahlelo ophukayo kodwa amahlelo awona. Oh, hallelujah. Ngoshathakaya. Amen. Atawujonga ama-Israyeli abona amadoda azayo awuqonda lo mkhosi onxibe esibomvu si-special force sakwaFaro esisizayo ngekhe sasinda ngoba amahlelo wabo abukhali kakhulu amahlelo wabo strong akhala ama-Israyeli athi Moses usikhuphelene eJibhuta. Hallelujah. Ngoba bekusafe kuthi khona besiyoba nawo namangcwaba ngoba ngoku sizobulawe lapha bekungcono siseJibhuta. Hallelujah. Then Moses prayed to God and said, Lord, kwenzekani Nkulunkulu. The more he prayed to God and God was silent. The more he prayed to God and God was silent. And the umkhosi kaFaro wayusondela uThixo uthethwa abantu baya complaina uMoses uyathandaza uThixo uthethwa umkhosi uyasondela uMoses uyakhala uThixo uthule umkhosi uyasondela abantu bayakhala uThixo uthule. Oh, Messiah. Thula uSomandla. Hallelujah. wathula uThixo wasondela umkhosi kanti uNkulunkulu ethule nje ujonge watch yakhe une timing uNkulunkulu aphezwayo uNkulunkulu ubala into enye ufuna xa umkhosi ku distance yoba ungafika kuIsrayeli uba uIsrayeli esenyeleni abe mvule kulwandle asathi uIsrayeli xa esenzulwini ube umkhosi usenyeleni asathi uIsrayeli xa engaphesheya ube umkhosi usenzulwini exesha thula uThixo ujonge timing yakhe wena uyapanika kanti uJehova ubala imax yakhe. Hallelujah. My God. Ngoba ubakhe waphendula ngexesha kulilwa ngalo. Jesus. Uzathi lo mkhosi xa usenyeleni abu Israel angaphesheya khona bangazifumana nalo mkhosi awuzufa. Wathi uMoses awuhlekelwa wabonisa iwatch kaNkulunkulu wema umkhonzi kaThixo wathi fear not Israel. Fear not Israel. For the Egypts that you see now, the Egyptians that you see now, they might be strong and mighty, they might be best warriors with best weapons, but now you will see them no more. Within no time, you shall see them no more. Hallelujah. My God. Ngokuceba kaNkulunkulu ngokuthi kuyathula. Yeah. Makungakushukumisa ukuthula kaThixo. Amen. Ujonge iwatch yakhe. uNkulunkulu ne-mathematics yakhe Amen. ayibalayo ngexesha ukhalayo ethule kanti uThixo unento ayibalayo. Hallelujah.
angiphinde xa singathi akaphenduli uthi kunento ayibalayo. Wena uyakhala ufuna uNkulunkulu aphendula ngoku ufuna wenza kanti uthi kunenext yakhe. Iphi next kaNkulunkulu ngale ndaba? Uyibona xa sekufike umkhosi kaFaro enzulwini. Xa sekufika umkhosi kaFaro enzulwini, ithi iBhayibhile wafika wabuya ulwandle lwabantshilisela. Ekseni kwasa elinxwemeni amajoni kaFaro edada etshekezwe ngamanzi. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Amajoni kaFaro wawatshekezela kwelicala linama Israeli. Akawatshekezela kwelacala likaFaro. Why? Because uIsrael apho ayakhona uyezweni baleka ubusi namasi. But elalizwa yakulo akazuphakamisa ntongo ukuze alifumane. Elalizwa yakulo akazuphakamisa tsheyi ukuze alifumane. Ilanguage yelalizwa yakulo lilizwe ekuthiwa lishuthe. Hey, abangiva moya ngcwele man. Let me simplify by saying this. uThixo into ayibalayo eyoba Israel niphume iphutha ningamakhoboka ningengomajoni. You don't have weapons to possess the land, but your enemies have the best weapons. Your enemies have the best weapons, but the way to get those weapons is to make sure that umkhosi kaFaro uyanthulisela. Hallelujah. Ayayaya moywe ngoba amahlele okulwa nenhlaba esiphambili endleleni uwathatha kumajoni ekulandela waseJiphuta. Lalama lomkhosi kusemva kwakho awuzange uzokubulala kodwa uzokunika weapons to fight the coming battle. Hallelujah. Amen. Abathatha bangifaka khona nithi lo mkhosi osemva kwakho awuzange uzokubulala kodwa uzokunika amahlele okulwa imfazwe ezizayo. Ubuhlangana nemfazwe uzothi I've been there, I've done that, I know the pain. Abethi usathana lento ibizokubulala kanti izokumeleza. Oh hallelujah. Kulamajoni bezokubulala. uIsrael wafumana amahlele. Hallelujah. Wathi Moses uJoshua thathana amahlele. Amen. Hallelujah. Thathana amahlele. Thathana amahlele. Ngexesha umyeni ageza ingathi umtshado uyaphela kanti uzonikwa amahlele. Ngexesha imeli ngathi ziyaphethe family kanti khona amahlele uzowanika. Uzothatha amahlele okulwa imfazwe ezizayo. Ukhona uzofikelela. Mayibonge inkosi uJesu. You have the weapons. Now bahamba kapha endleleni besilwa besoyisa. Behamba noNkulunkulu. Now this man ibabona ababantu ivile ngabo. Jesus. Ubangobani ababantu? They have best weapons. And ababantu banoNkulunkulu. Othe behamba wasuka walilifu. Hallelujah. Enhlango wabenzela ithizi. Amen. Ababantu bathe behamba ebusuku lajika ilifu langumlilo. Obenzela ihit. Ababantu baphume ngesihlangu esinye. eJiphuta kodwa sigugu. Ababantu baphume ngempahla enye kodwa impahla zabo azigugi. Oshatakaya. Ababantu bahambe kwi-dry land when there was no water kwaqhaphukile amanzi edwaleni. Ababantu bashiwe zinyoka basuka baqhoba inyoka yebhedu. Oshatakaya. Ababantu bathe behamba
eseloni bahamba noNkulunkulu wabo. My God. Hallelujah. Awuwena ulwandle baba. Jesus. Ijordani linzulu ibonayo Balaam. Aba bantu bawela eJordani nabafazi nabantwana. Ithi Bhabhile oyiko Balaam. He was troubled. He was troubled. Information. In the hlupha amadimoni noSathana ngawe information. Yabona in the hlupha ama-devil worshippers nama-satanists ase-childish is the information. Hallelujah. I-information anayo ngathi ibenza bangalali. Baplana day and night to destroy us. Sishelele just long enough. Amen. Siskempele just ngadosini. Kodwa kunabantu abalwe nathi. Hallelujah. Kunabantu abangaphumlanga abasihambele emagcisheni abasibekelayo abasihisayo ngenxa ye-information. Amen. Baba mangalo Maria. Hallelujah. Mangalo Maria. Bona sekufika ingqwanqwa zamajoni. Zizobulala kwanto eBethlehem. Umkhosi uphumile unikwe mandate. Kill every child. Kill every child. Yeah. From 2 years down, kill every child. Kanti the reason why uHerod ekhuphe lomthetho lithi iBhayibheli kwafundwa incwadi. Kwafika kwindawo ethi nawe eBethlehem. Awusinguye nami umncinana. Phakathi wasindwa information. Yamenza information about the child what I cannot let him live. Wathuma ingqwangqwayi zamajoni zayemkhangela uphi lo muntu ofunwayo uhlele eqhiyeni uhlele esitalini samahashe nonina nje engafundanga uMaria noyise mkhweli wamaplanga kodwa umthoso ongaka okhutshela uzobulala usana. Kwenzekani Maria? Ayiyo lento yenzayo, ayinto yenzileyo kodwa sifundiwe incwadi ngawe. Hallelujah. Kufikwa kwindawo ethi noba namhlanje ngahlala emkhukhwini kodwa tomorrow uSathana xa ekulwa akakulwi ngenxa yehistory yakhe, ulwa information anayo. Hallelujah. Imhlupha angakwazi unyamezela. Amen. Kunabantu abancela Monday to Monday bengaphulwani notshwala kanti bayaziwa mhla wasopha kumhla lavuka ikhaya. Kunabantu abangaphumlanga abakwi-spiritual warfare balwa umhla nezulu. Ingxaki bayaziwa uba mhla Samiyela indaba yakho ihlanganisa uMowabi noMidiyani. Uhlanga lungafani kodwa liyafana ngendaba yakho kuba ke sabayeka. Bayikhothi ilizwe baba. Hallelujah. Ngoba banamandla. Amen. Ake sithi banamandla. What am I saying tonight? Sathana akekho umuntu amoyikayo ngathi ngumuntu onamandla. Umuntu ohamba emandleni. Umuntu ohamba emandleni. Imenza ntsatshazela. Kodwa wabiza imeeting. Wathi asinolala madoda. Wabiza amadoda amakhulu kwaMidiyani uBalaam. Wathi madoda kukhona abantu nabaya bahlala eziqandosini. Bahlele kwindawo. Noba uhlele endaweni uqomba wena kobugxeba ndikubo ndenzeni.
usibuza bantu benzeni abantu bengangifuni kangaka benzeni abantu asiyo lento uyenzileyo nje kodwa yaziwe information ukhona yaziwa ngawe wena ongayibonizo wena ongayaziyo bayamona lo khona phaya khona ahlangane media ahlangane Moab sivala babantu ithi iBhayibheli kwaze kwakhutshwa imali kwayiwenza ngomeni kwayoqesha ugqirha uphele hamba wathi makaqalekisa babantu kodwa phele hamba kasinede kunabantu ekhayelitsha kasiqalekisela babantu. Curse them for us. Perhaps you curse them, we will be able to defeat them. You kuthi bala ubake wabaqalekisa ababantu ngoba ababantu bananto banamandla ayaziwa amandla akho ayaziwa amandla ayaziwa amandla akho ayaziwa amandla wakho ayaziwa amandla akho wena ungangawazi amandla wakho ungangawazi amandla kodwa yaziwa amandla i-information. The devil knows how powerful mama you are. The devil knows ukuthi ingakanani damage engenzeka when you operate in your power. Yabantu maslaba nje. Yabantu maslaba nje. Uba singavese nje sonke nje maslaba nje. Sithephe emandleni and operate, activating our powers. You the kind of power we have. Yet in Bible, even if 2 or 3 have come to an agreement, it doesn't take a 10, it only takes 2 people in agreement. Whatever they Lord, uthumlomo ungaqambi imali uthina bayibophayo emhlabeni nasulu liyayibopha ashanda khalabaya uthi bababili ababantu uthi baba yavula emhlabeni nasulu liyavula. Hallelujah. Amandla sinawo bazalwane, manje sinawo adlula amandla zango. Hallelujah. Yeah. Engathi nisemvuselelo kwenye indawo ukho abantwana bakhulekayo everyday kumele sikhule abantwana bekhala ngalo mama uyi1 engadinwa mama dina lento lo mama uyi1 mhlenje ubopha abantwana egama lika Yesu amconfronta with power. Wadlula ngasentendeni lo mama wafika silethele into emini wathi ubula bhelele ngcola mama yaza ngizanga nagama kanti le ngomama umsebenzi abantu wathi ubula bhelele ngcola mama bathi andazi kahle intombi zami zimbili ngavukela umnyele emasishini ngathi nawo ngazi kahle mama eyami intonginye ingqambi yomdeni kaDavide kodwa maningi akundala ngazombili kuzothatha endala kukhona ngaphezu kwezinye. Yeah my brother, aladuduma izulu aladuduma bengoyika ngabazalwane ithuba ngeshuma engoyika ngabazalwane akhiile incwadi kathi eSpsalms ethabembi imingcele bayazembela ithi bangena kuyimigodi yabo kathi ngegama likaJesu waseNazaretha abephi imingcele bayazembela. Ayo namulula phasi kwaronda izulu lidiliza uronda wakhe iroof yathi bhu phezweni bekwedonga. Our God, that's our God. We are more powerful. Kwindawo ekuthiwa kusemphintsho la ngasetholomnqe isilanda ukhomziphayo wakwamemani ngizawubiza nangegama ngoba ngifuna anthe nitsomi nganthetha wakwamemani lo mzi ohluthwa inyoka for years
lo mzulu abantwana bakhona bacela bathi mfundisi cela nje inkonzo bakhe iqhathana nje uba uthandaze apha ekhaya sathi tonight sawuthandaza mntanami bathi uMongcwele ufika ngo-11 nayo ngo-11 ebusuku ngasothandaza sabakhupha abantwana sathi masambeni senebuhlanti sothandaza sikhona inyanga lemihla ikhona inyanga yobhedu safika sathanda lebazwa kwavuthuza umoya itoilet yamazinga isecam kwendlu yasheka kwamazinga phansi babaleka bonke bongena endlini bangishiya nomntana nomncinci ngakho ngoba lento xa seyi-operate ayinandaba nomntana laseka nento engaka ayithandazi phambili ithi ngegama likaJesu ngegama likaJesu sabe sidubula umlilo nomntana sithandaza. Hallelujah. Kwasa utata owayeze kulomzi eminyakeni ezokwenza umcimbi lelo kuthiwa kucela umgquba xa nizalana ngesithuko ufuna ukwenza isiko kulomzi wafika sesithi masithathu ngizocela uxolo lento benigqiba bebiyinyoka yami kwathi kwabuye ebuhlanti nomntana wanifotela umntana wakhona ulindiwe kugcwele kanti bekuchethwa igusha into engane zizimvi ngathi zinwele zimhlophe sasishisa eso sinto sinomlilo ohlaza inamandla into iyaziwa ngabathandayo iyaziwe kwadala izomkhalela tonight uba ungahamba manje nayo kukhona izinto eziminqileyo nangoku no shamba kama basika kukhona into eziminqele wena ngase ungawazi amandla akho kasuka waqonda amandla nawo siminqile because when you come to realize how powerful you are, kukhasela impukane nje funa uvalika ngoba ndiyabona ndebazisa. Yes Mongcwele, thank you. Jonga uGideon uzalwa ezalelwa kwisimo apho, listen to me carefully, apho amaMidiyani athimbe uGideon uzalelwe thinjweni and isystem abayisebenzayo tata wami yokubathimba ababakhupha ezweni babase ezweni lotshaba babayeka bahlale ezindlini zabo bathi limana amasimi wenu kodwa ukuvuna ibe kokwethu. One check 4 minutes is got there. Ati limana amasimi wenu lalana ezindlini zenu kodwa your product izoba yethu nina nizawufitwa sithi. You are a slave in your own home. Abantwana baka-Israel baba kulomeko yokuba ngamaxhobo ezindlini zabo banqonquthekiswa lutshaba ezindlini zabo balala kabuhlungu ezindlini zabo bathi noma bayasebenza insebenzo yabo ityiwa lutshaba. And Gideon was born in that situation. But when he was born, he did not know that he was born to make a change. He did not know that he was born. He was there in that mess to bring about the change, to make a difference. That's a problem that we have. That's a problem that we have. UMongcwele wake wathi kumbazalwane, uMongcwele wake wathi kumyazi mnkaza mistake yakho yintoni? Wathi kuMongcwele impazamo yenzileyo mntanami. That's why ubomi bakho bakhe bangathi kuyehla. Impazamo yenzileyo ufune ukuba lapho ucelebratewa khona rather than to be where you are needed. Into yangenza kubuyele essence of God
the Holy Spirit told me that my mistake was to be where I was celebrated. Ngabaleka impressure yalapho I was needed. And the Holy Spirit said to me, this is why you are needed. Now speaking making at Yabanda. You are there to bring about a change. You are here to make fire. You are there to make fire. And Katanobita Wakonfaguyo Ingati Yabanda. You are there to make fire. You are there to make a change. Gideon did not know because he was amongst those people. Baba bengamakhoboka bengamagwala mamela ngibuye emkotoke wasithatha izinto banaye uligwala yilento xa ufika isithunywa sithi Gideon konqandine nobuhoti uThixo nawe Gideon tamago Nkosi yami tamago Nkosi yami tamago ngasuthi with due respect oh angel of the Lord, you tell them they're wrong. I am a coward, born out of a cowardice. Impilo yami eyamagwala ngizalwa ngamagwala umama notata ngamagwala. But the angel says, you mighty man of valor. Ngoba uGideon yobingqolowa yakokwabo elinywe ngabo ngoba iphansi kwengcinezelo uyoyiba uba izinto zakhe uphela ebalisela ephila ngobusela ngoba uzelelwe kwimeko emenza benje kanti njengoba ekule meko nje yena uzelwe for a purpose uzelwe uThixo egcwele amandla but amandla wakhe awabonanga ngoba into ebangamandla wakhe angawaboni uzalelwe ebantwini abangenamandla wafuna ukuthi fit in wafuna usifanisa nabantu kanti akafani nabo noba uzelwe kubo noba uzelwe ngabo yena unamandla Gideon goqandini elinobuhoti uThixo unawe shanda ya usele 2 minutes ngoba uThixo una Gideon uba uThixo unami iphi imisebenzi ubawo andibalisele yona ngoba ndibaliselwe ukuthi xa ekhona uvula indlela elwayo uba xa ekhona uhamba eJordani xa ekhona ukhaphuza amanzi enhlamba kodwa angiyiboni le misebenzi iphile misebenzi am I that powerful? How can you say I am a mighty man? How am I supposed to bring restoration? And how am I supposed to set my people free? Satisfy now. Itona uyawadelela ampangala manzana akho Gideon akayikholelwa le wathathwa sesithungwane nje come here and by night kuthiwa wasiwa ecamping yamamediana uba efika kule camp uxa efikayo eqotshiswa kwenye intente ufika kwindoda evuka ebuthongweni ithi yo ithanya hayibo intoni ithi le ndoda yo ndiphupha isonke esikhulu siqanqaleka sathokoza intente yami sathobozeka kumngane sathokoza yonke intente elapha ya interpreter le yathi ngoGideon lo unyana kaYoashi
isingathi ukuziqondile wabuya uGidiyoni sithi vukani magwala ayihlaba ihlasele. Oh haleluya, uyawazi amandla akhe, uyawazi amandla. Ilento wabizela amadoda, wabizela emlanjeni wathi azawukancela amanzi mawapheke ngapha, azawulala ngesisu makapheke ngapha. Indoda ibimkile igwala because you have come to full knowledge. Yeah, my goodness. Ndiyathandaza namhlanje ukuthi ngegama lika Jesu amandla nawo. Oh hallelujah, you are more powerful wena. Ayaziwa uSathana, ayaziwa mthathini, amandla sinawo. Enza izinto umntanami ezingenzeki. Akusithi imeko bezingenotshintsha. Adlula amayeza akuthandwayo noba kuthiwa a-odwe eNigeria, kodwa la mandla sinawo, la mandla sinawo. Oshambaya, osathatabaya, la mandla sinawo, la mandla sinawo. Afusa abafileyo, la mandla Zulu. Yabona la mandla sinawo, yabona la sinawo amandla nangapha kuwo. Umuntu uthi ngiqibile imama enyama sethandasa, imama enyama ukhona amandla. Amen. Asidingi noyithwalela le nto yethu. We don't need the extra powers. Amen. 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 Namandla nangaphendlini nangamandla usathakalabaya. We are more powerful. The devil is a liar. Abakuyela amagqirheni bayahlala, abakusebenzisela amayeza bayahlala. Inamandla le yakho, inamandla le yakho. Namandla akho mama angamthinta umntana wakho oncanywe nazi-rehab. Kudala ephume ngene rehab esithi drugs, but with this power. Into ethatha iminyaka ithathe only seconds with that power. Ndithetha la mandla sinawo. Ungathi kufika ekhaya namhlanje ufika izinto zishintshile ngoba amandla sinawo, amandla sinawo, amandla sinawo. Ngizokuxelela namhlanje, you are not a failure, you are not a loser, you are on the winning side. Amandla sinawo. We are more than conquerors, we are more than conquerors, we are more than conquerors. Siyanqoba siyeyisa nawe thebulapha nje anandaba imeko esiwahlelayo, kodwa uyeyisa, uyeyisa. Amandla sinawo, 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 amandla khona mama, amandla khona. Yemeko jabana nayo wena unamandla, unamandla. Activate your power, activate your power right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, lift up your hands and take control. Take control. Ukiki umsebenze Calvary. Unawo amandla. Libraka shaka kalababosha ya Yesu. Libraka shuka kalababa. Libraka shaka kelebebesha. Warabaka shuba hosea. Ibaka shaka kalababa. Yakalababa shea. Afusu Jesu bela bafi atilizili kese valiwa amandla ngomlezo akontana to mama kwalwa
sangoma esingadlisa wena udlisele. Moyingcwele bayokinto esibulalayo ngeke bafe. Abakholwayo bayonyathela izinto kodwa bangazalanga. Abakholwayo, there is no weapon that is formed against them that shall be able to prosper. Amazwi nawo siyakholwa kholwa amazwi nawo. Yabona namhlanje uzothi ugodule uzazi indaba zakho. Gideon ngohambile nobuhoti. You've been quiet for a long time. Kudala udlala uba ligwala. Usaphane zenzele efemelini yakho ukhona. Esenzele emshadweni wakho ukhona. Esenzele emsebenzini wakho ukhona. Esebenzisa amayeza phambi kwakho ukhona unamandla ngala. Ngegama likaJesu. Amandla sinawo. Jesu alaphezile. Nanga phethetheni. Amandla sulu. Amandla khona. Ngeke siswami. Ngeke usondele zinyoka. Mawuleli spiritual husband. Kodwa udwela amandla kangaka. Siya-activate namhlanje. Ngegama likaJesu. Wena mama usayenzini wakho namhlanje. Full of power. Akukho yeza elizosebenza kwakho. Akukho mthakathi ozosebenza kwakho. Amandla sinawo. We are more powerful. Ngegama likaJesu. Ngeke abantwana bakho bathinjwe zii-drugs. Bathinjwe zii-drugs. Baphelele etshwaleni bebizwa imikhokha yonothaveni. Bebizwa phezu amayeza. Konothaveni besela sebengathanda unxiba. Ngoba bebizwa amayezeni konothaveni. Nawo amandla nawo. Amandla akho. Alaphezulu. Shakaka. Phakamisa izandla zakho netiviti. Adinga njalo. Connect your blood. Plug in. Nanti plug Yesu brother. Nanti plug Yesu. Nanti plug Yesu. Nanti sondela uchi. You connect in the name of Jesus. Sihambe mandleni tonight. Sithethe izinto zenzeke. Ngegama likaJesu. We are no longer powerless. Sinamandla. Okudiliza imimoya yogogi. Sinamandla. Ngegama likaJesu. Asilwi nenyama negazi. Kodwa siyalwa. Silwa nemimoya kwesemazulwini ndawo. With principalities and powers. Ngegama likaJesu. Pray. Ngegama likaJesu right now. Ngena mthathi. Amandla nawo. Ngena mphethikazi. Uyarapha amagama wabantwana bakwenu. Uyarapha amagama wabantwana bakhe. Uyaqhina amagama ngegama likaJesu. We destroy every plan of the devil. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Power. We have the power. Various causes of our devil worshippers. We are more powerful.
ayakwazi ukuprofeta in our midst. Uyawushaba nomlilo. Ukuprofeta lishaba nomlilo. Wabamandla sinawo. Yini sadelela kangaka? Sinekela amandla kangaka. Yini kwahlekiswa ngathi? Yini Thixo? We have the power. We have the power. Siyabe manje namhlanje. We walk in victory. We walk in power. 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 I operate in the power of the Lord. Come on, open your mouth and confess. Tell the devil, you shall rebuke the devil. The Bible says, you shall rebuke the devil and he shall flee from you. You do have the power. You are the powerful one. The powerful being. You should Parameses on the Zara. Banamanja now. Kuchuchavali Banamanja now. Very soft, my darling, would you please listen to me? Gemu valamesha, follow you. Valamesha. Utupalam. Peleham nothing and doing you. Cast them. Cast them. Bakalelise ukuze bangawazi amandla noba bena. When you cast them to forget how powerful they are, I will be able to defeat them. Satan amakhaya. Into ayenzileyo apha kuSatan ukwenze wawadelela amandla nawo. That's why izinto senzeka. We are more powerful. We are more powerful. Ekinsberg upon the Konzakoni Bank. I preach this message. Wafika no mama. I'm not talking a lie, as a lie. Mama Kaba by Kingsburg, umbuzo limited. Mama Kaba wafika endlini yakhe wathandazela abantwana bakhe. After this message, wathi bethandazela abantwana bakhe kwangena umuntu ongumama ekhala iza ubuzwa into ukuthi nanku umntanakho uyaphela ulapha kwam lo amthandazele room ubizwa next door kuthiwa nanku lapha lo amthandazele room kuthiwa nanku uyaphela uphuma igazi uthi lona mazi nokuhlatshwe intonini kodwa uyopha uyaphela iza uthi lona nanku umntana wami erumini ngimthandazela uthi no nanku ngaphi izakho yo mongcwele uthatha lilo mama uqha uthi uba amandla wami nawo beningakhange ndiwakhunjuze ngekhetha uba ndinesithunzela somntana wathuka waphansi uxhuzula lo mama xa eboniswa kuthiwa nanku lo muntu wena uthi yopha erumini nanku apha wabevela umntana xa kukhangelwa lowa akasabona. Power we have is to pull down the strongholds, is to uproot and to plant what we need. Uvula amehlo wakho mthandazi. Angimazi into zazomapha nje ixesha likho. Kodwa umuntu ozothi bawo ndizohamba emandleni. Come. Umuntu othi ngifuna operate in the power from above. I want you to operate in a dimension of power. Nama ngiyahlabelela, let me worship in power. Nama ngiyathandaza, let me do it in power.
Siphakamise isandla. Cela ama-ushers emva kwabo. Bazothandaza that please come and pray before kenze le declaration. Cela ume kule ndawo kuyo nje and nongasemva nophaka emva. Phakamise izandla zakho wamkele nje nabantu. Avusa uYesu kubafile. Ibhayibheli lithi uba ukhona lo mandla. Singabantu balo mandla. Ayaziwa yile nto afuna sicawe. Ufuna sihambe ndisonke. Siblind. Singawazi amandla ethu. Siyathanda. Into zikaThixo zamkela ngokhona. Iza apha by force nangokhona. Siza kutshintsha izinto. Ungezi ngoba kuthiwa yayiza. Ukholwe. Kuba lamandla nangaphezulu kwakho. Ubanga kutyhilela nje uNkulunkulu indlela uyingozi ngayo, you won't believe it. Nama Nkosi phambi kwakho. Hallelujah. Mlomo ndini ungaqambi manga. Akhona lamandla okuphilisa. Akhona umlilo. You are the consuming fire. Hallelujah. Umlilo. Badle ke Nkosi nabo bazokuthatha lo mali. Yes, Lord. Naba babambe. Yes. Babambe nabo. Touch them. Touch them. Hallelujah. Touch them one time. Touch them. In the name of Jesus, touch them. Akhona lamandla lana lapha. Awakho umuntu wathatha. Uyaphuma ungaphathanga. Hallelujah. Wathatha. Hallelujah. Thatha. Now uphila kwakho thatha. Hallelujah. Thatha. No. Thatha. Jesus. Thatha. The name of Jesus. Konwesaya abantu namhlanje. Konwesaya namhlanje siyacha. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sue. 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 The devil is alive. Hallelujah. Hallelujah.